bafowethu umuntu akabingelele bafowethu igama lami ngosiphiwe Ntombela bafowethu njengamanje sila eGoli endonga ziyaduma ngithe mangifika ke la ngasho ukuthi hayi bafowethu ayiqhawe lami ngeke bethu ungalishayela iround mfuka shiz kananda qhawe lami kuyaphileka qhawe lesizwe aphila qhawe lami hayi mfowethu ya kuhamba kanjani mfowethu hayi kuhamba kahle ya mfowethu ubingelele nje mhlawumbe nababukeli bethu emakhaya mfowethu ya ngiyabingelela usamukelo Shizi lona usikananda uDlaba uphuma le enkandla ya hayi inkosi ayizethuli yethulu ya hayi ngiyakuzwa qhawe lami so mfethu mhlawumbe nje umuntu mfethu ngayinakhunjela nje mfethu just nje mfethu ukuyikhulumela nje yabo mhlawumbe nje ngezinto mfethu ezinormal yabo ya mhlawumbe nje mfethu yabo nje mfethu ngezinto nje mfethu ezinormal mfethu ezikhona nje mfethu ezenzakalayo yabo mhlawumbe nje mfethu nje yabo nje ukuze mfethu nathi mhlawumbe sithole ukuthi mfethu yabo mhlawumbe cause mfethu yabo ngigcina ukukhuluma mfethu ezithupheni yabo samukele sigcina ukubuza ezithupheni yabo basi kodwa nje mfethu yabo mfethu bafethu yazi yabhlungu into enisenze yona guys yabo yokuthi nihlukane bafethu manje likhona nje mfethu ithemba lokuthi mhlawumbe kungenzeka mhlawumbe ukuthi kulunge mfethu ngoba content yeni mfethu sasiyithanda kakhulu yabo ya ayiphoxe yonke umuntu yabo nje nami ngiphoxekile mfethu ngibona nje kodwa ke izimo zempilo lezi yabo izimo zempilo mangikhumbula kahle nezingane ngithi hayi phela musumbamba ya kuneka ya wow awumngani wami nje wena ya alright yes my friend cha phela ngithi ngiyaqinisile idolo oh ya uqinisa idolo lakho ke so angisinoma ingane wena ya ngithatha naye no sithatha ngani na izimo zempilo ngithi ezanihlukanisa nabangani ngeke ngile deep kakhulu but nabanga nje izinto eziphakathi kwenu okwenzakala ukuthi kuyaxatshwana vele uxabana into ezifikayo indaba zokuxabana so I think mfethu njengoba ngachaza mina ukuthi ukuxabana kwethu kwenzeka ninga ya ngiyakhumbula mfethu usho mfethu so umrecorder yabo yes na ukurecorder futhi ngangenza mina ngenhloso zokuthi ngelinye ilanga mina igama lami ngiyafisa ngempela ukuthi libukeke kubantu li-clean livele li-clean kubantu cause vele mina umbali bengimenzela iqiniso yabo so indlela kufanele ngivele kubantu indlela e-right yabo so mina ngisho ngathiwa mina mhlambe bengimsebenzisa or whatsoever bekwenzekalani bengidla ngayo imali it's fine ngithi imali besidla nayo nibe nemali yakhe nami benginemali yami benihlukanisana futhi masihamba futhi bengihlezi ngihamba naye imali besithola besifranselana yabo njengoba ngangishilo nje ukuthi phela angisafuna ukukhuluma le ndaba but ngoba phela sekufike wena bathi kungigoqa yabo so but ke ama sign ukuthi hlambe hayi hlambe kusakhona ungenzeka mana mfethu so awuvukelwa ngempela mfethu mina ayizoso uyangeyisa no ngiyabuza serious mfethu ukuthi mhlawumbe unenkinga mfethu serious ngoba yabo cause into njengamanje vele khona njengamanje ukuthi wena mhlawumbe unenkinga ukuthi mhlawumbe unenkinga yemizwa ukuthi mhlawumbe ilele yabo ayikho active kanjani yabo so mina ngiyayibuzela mina bafu ukuthi into ekhona leyo ukuthi wena mhlawumbe awukhuphuka ujeke yabo no ngizokwenzela example yabo no cabanga ngoba bengayidingi example bengibuza iqhawe umbuzo yabo yabo angifuni usiye lapho ngifuna usiye lapho ngifuna ukuthi uyibambele kwezapha ngithi intatheli yes so ngifuna uyibambele kwezakhe ekutheni umuntu for example lento yami nje mina ngibuya njengomuntu omubi ngenxa ukuthi ngizivikelile mina yabo lento le abantu besilisa bafeyila ukuyenza ukuthi bayivikele bona so ipoint lami ngiyekuthenini mina kuloko mina engiwenzile ukuthi mina ngizivikele ngalendlela le bengikwenza mina ngoba bengifuna ukuvela igama lami bengifuna ukuthi ngibe clean so ngiyakule kade uyibuza wena so kuleyo ukuthi ngiyibuze mucabanga wena njengomuntu wesimame yena kulesimo sakhe bezothini ngoba vele phela yena uvele kanjani uvele nje mina ngivele njengomuntu ongazi abe naye so indlela avela ngayo yena uvela njengokuthi vele ayikho into azothini ukuthi vele usamukelo vele shuthi vele shuthi vele yena na indlela ukuthi ayivikele mfethu bekuyindlela ukuthi ayivikele so ngithi mina wonke umuntu wesimame mase efuna ukuvika ngephiko uzosho njalo so mina mfethu inkosi yami mana samukelo mana mfethu mana usho ukuthi mfethu
wena mfethu wakwazi kanjani mfethu ukuthi uyithibe mfethu lo muntu mfethu obulala naye embedeni mfethu mfethu khona lapho khona eveze khona ithanga mfethu nize ngigqoka amathawula mfethu umbeke la mfethu mana mfethu umbeke la ehamba mfethu nesikhindi esingaka mfethu manje akwenze kulutha uboni ngisho ukubona nje mhlawumbe ukuthi itsheke mhlawumbe kancane mhlawumbe ubone mfethu nawe ingqondo ididiseka kancane ulingeke mhlawumbe wawuvukela wawenza kanjani mfethu mina wawugcina self control yabo yeah wawugcina uvukelile bese uthi hayi ngengilunge so mina mfethu yabo nje also mfethu angilisebenzisa ulimi lu strong yeah cause ngiyazazi mina ukuthi ngubani ngosamukela yeah. So lezo yishoyo uzozisho wena but mina ngizozisho ngendlela yami ngifuna ukuthi uyibambe kwezakho yabo yeah. So mina angizithiba yeah. Yabo angivika mina cause ngangazi ukuthi mina ngifunani ngangazi futhi ukuthi mina naye ngifuna ukuthi sifike kuphi yabo cause ngiyazi ukuthi indaba yokulala into ephelela la into ephelela la nje mfethu akuyona into etheni yabo and futhi abantu basebeyenzile lento le bayaxabana yabo so I think mhlambe nakayithola ngeidea mina about ukujula kwami ukuthi kahle mina but mina ngamtshela yabo so into ade seyifuna mina manje bengizowenza kodwa bethe uqinisile ngempela umuntu yabo manje ngiyacatshana ngempela umuntu ngobalala naye yabo mina ngiyabo uzosokutshela mina ngithi mina nginankinga mfethu noma ngathiwa mhlambe hayi usamukele this and this mina mfethu namhlanje ngibuya njengomuntu omubi ngendlela eright mfethu ngendlela eright ukuthi however la ikhona manje akekho emasimbeni yabo ukendaweni eright nje uright ngamshiye right mingabe mhlambe kufanele ngixekele lokho yabo but unjani manje akekho right ayugrand ngixekela lokho mfethu nokuthi mhlambe ngixekele ngokuthi mina ngalala naye mfethu mhlambe amanye ngabe ngisewesivile angenzi lonto mina ngikho njalo abantu besimami ngiyabahlonipha yabo at the same bantu besimami futhi abafuna ukuhlonishwa abantu besilisa ibona futhi mfethu abagijima futhi baye emajele bathi babashayiwe benziwe ukuthi nokuthi ithina siyakulwela futhi lokho kodwa futhi mase sikwenza usamukele mase sekwenza thina futhi sesilwa naye wezosa futhi mina futhi ngiphila ngeqiniso lami wezosa yabo yabo ngangiyashumayela manje base mina ngiphila ngeqiniso lami futhi ngenza izinto ngendlela yami yabo so mfethu yabo mina dog ngisuka kude yabo ngalwa mina mfethu ngifuna utira yabo ngibona nje ngifana nomalume yabo so ngalwa mina ngifuna umalume ibrand yami ngayakha yabo futhi ngisafuna iye phambili ngeqiniso dog ngendlela engifuna ngayo mina yabo ngingathi mina ngelinye ngilimale ibrand yami yabo ubona nje abantu manje belela ama brand ibrand ibalekile mfethu so umngane wakho lo uzwana natholana kuphi naye best friend wakho lo osanda kumpost khona best friend wakho lo osanda kumpost uba uSimanki uManki warrior umngane nami lo ngophela usuthi best friend mfethu nazana kanjani mhlawumbe umngane nami yabo mana zana kanjani yabo mhlawumbe natholana kanjani yabo no phela mfethu uyi-content creator nami ngi-content creator yes so wasephenduka i-best friend obviously safollowana ngangiyithanda content yakhe naye futhi wayithanda content yami sathi mhlambe sesikhuluma hlekani lutho wasamukele yazi bethu awani uma serious cha ngiyawuphatha kuyahleka so sa-inboxana so sayishuthela i-content yabo so siyishuthela i-content so manje phela yabo cause uthe wena best friend yabo wena uveze wathi best friend yabo senganhla phela best friend wafethu umuntu fethu osuzwane naye isikhathi eside yabo nje fethu yabo so wena sambe siposta njalo ukuthi mfethu ngiyazixovela obviously ngiyixovela social ngeke nipost into eyodwa niyenzayo yabo mhlawumbe mhlawumbe kade nikuphi manje nikuphi yabo kanjani uthi lo ngithi mina bengizixovela ku Facebook uyixovela yes she's just a friend yes wena ubungafuni kahle ukuthi ubest friend wakho ubuthi just a friend best friend wami mina ku Facebook ngiyaqova ngiyathanda ukukhuluma abantu bakhuluma yes so wena right umngani wakho nje fethu grand hayi fethu hayi bengifuna ukwazi lokho mngani nami so fethu hayi mngani nami ayifethu kufisela inhlanhla fethu kodwa kumele ungene kodwa kwi-industry fethu yazi unawo lela khonde lokucula yabo mina bro because ngiyacabanga ukuthi njengamanje vele abantu sebekhonzile kakhulu yabo so nje fethu hayi bo angiculi mina ngi-content creator content creator yes ngeke sikuthole ngilila ngicula right hayi why because talent lami kwi-content creation
ukucula kunabanye abantu bakhona. Yeah. Yes. Wena ucula ngani qha? Mina hayi mfethu kunabanye abantu mfethu nampela lento aduyisho Qhawele size. yeah hayi bafethu ngeke mfethu umuntu ayahamba mfethu usingaze ngoba manje usasiphekela ushezi la ngaphakathi sishayela izinto ungasidaki ke lapha hey thophele yabo nje. umluka manje uyini uthi umlu naye umlu yini Makudala lona. oh yeah Ngana kudala ngafikisana nawe. oh uyilo kwakuthiwa uyilo uthubambana naye yaye kuhlala kuthiwa ngibambana naye. hawu mlu mfethu Ngithiwa ngibambana. anichokhani mlu right Hawu. Chokhana kanjani? cha ngiyabuza cabanga Cha wesosimba sosimba. Yabo nje kade kutshela wesosimba. oza mlu mfethu oza mlu mfethu mlu Wesosimba. Yabo nje kade ngithi mina kuwena. yeah Umuntu esimame Yeah. bese defeated bese ezama ukufika ngento angavika ngayo cause vele phela mfethu emhlabeni vele Wamncisha mfethu eyiwamncisha mfethu eyiwamncisha mfethu ngoba mfethu kubuhlungu yazi mina kubuhlungu mfethu kubuhlungu ukuthi kwenzeka kanjalo nje wena yena akafika kanjalo kuyena but mina intention yami angakona lokho yabo cause ngiyakholela ekuthenini ukufaka imizwa kakhulu dog kuyalimaza mfethu yabo uthando yes that's why uthola ukuthi abantu esasithandana nabo sesahlukana nabo kanjalo yabo but mfethu la khona thina vele sikubantu publicity mina ngiyacabanga mina mfethu mina angisho ayihla ngiyamdelela angicabangi low yabo angicabangi low so manje umuntu uhlala naye la eGoli nobabili yeah oh yeah Mana babili silala ndawonye nomzukulu sihlala ndawonye abafowethu laba ngiphila nabo yabo sisuka kude nabo abathi kodwa ikhono ukukhombisa ukuzwana lokho yabo yeah. So now yabo nje ubuhamba nabafowethu nje nawe yeah. la njengoba nihamba kanje sekuzothiwa nawe ngoba wena uhlezi unabo. hayi Futhi seniyajola. hayi lutho silala kodwa nawo phela embedeni ndawonye yabo Yeah. But mesingeke space ngolale nabafowethu lapho kulo mbhede loyo. sehlukahlukaniselana ngeengubo Yes, nathi nje. Naniyahlukanisela ngeengubo. hloniselana ngengoma Kanjalo nje. Uspace sokulala singasokubi khona, shise sicuphela sonke ezabafowethu. hayi mina ngathi mina umuntu ofuna ukutesta ubukholo Yebo. akalethe usisi wakhe omuhle Intombi yakhe, moyintombazana kuze yena. usisi wakhe nepesi ngivele ngimlobola ngivele ngimshade ngimfake ring ayi okwesingalo solo cha ngifuna ukuprove ipoint akalethe usisi wakhe ngivele ngimlobola mina ngiyashesha ukulobolana ke mina ngiyalobolana kubi nepesi online noma live real life ngilobolana yonke indawo mbala ngamlobola mina Wakhipha zokusefelela. ngalobola mina zoso ngalobola phela so mana notsathabula amakhehla lawa ya lo ababa namathathabula mfethu yikho bajaza amangaka noma amangaka madoda kanti awukhona ukhathi kule channel ngani ukhathi awukho ubiyandesilo sesiqedile thina siyixoxa imali mina notsathabula amakhehla abakehla notsathabula amakhehla lawa lize lilala wathi hey kwakushiwo nje wathi wazo actor aze lalala ufuna ivula mlomo hayi sasinga-8 lapha sasinga-8 ngale notsathabula amakhehla sayibona tsabuyela awu hayi bozo singibuzile Hayi. Ngizothi ngabisa ngibona lamakehla lawana lamakehla betha actor lamakehla awazi bethu ukwenza le nto leyana ize igqokisa isisude epiki Khona udose upepeki. khona igqokisa ude epiki I can't. khatha